Kashnong Mawlyndep kabaha apo ko umsning sin AD Block Haribhoi District kaluyok pediang yeshibun ki Pynroi ki bakongsan hadin bo MP ka Rajya Sabha u Dr. WR Kharluki u balashimti kini Kashnong hapo ka Sansad Adarsh Gram Yojana Sagy-Ii ulepli pat ba ek community biofloc fish farming unit bat bontli ki wepat ki project Pynroi hakas ngi baar Kumanci kedau, ya Kashnong Mawlyndep legit lani adopt kerpang da u Dr. WR Kharluki kum Kashnong hapok ke program Sagy-2 ke bertemu ban pen urlong ya ke Jingmyntoi ke Pupura bat ban pen kela ya Kashnong kum kawai ni ki model village ha ke jela. Na pedeng ki project bala pli pat ba kini kesngi ki kentup ya ke community biofloc fish farming unit ki surak Shnong ke zonal reservoir pat kiwe ki project Pynroi ki bala pentrekam lingba ki convergence scheme beper jong ke sarkar. Ke Sansad Adarsh Gram Yojana Sagy kadai ke program balazdang do Menteri Rang Badu Kerui India Narendra Modi ke baai bentai ki MP Banjit iki Shnong Nong Kendong bat kente ki syaka kerdan jong ki model village lingba ke jing pentrekam ki scheme bat ki program beper jong ke sarkar. Habayadei bat ke community biofloc fish farming unit kani kadai ke waini ki project ki bakong santam ha ke Shnong Mawlyndep. Latay haduk kat santli ki unit ha ke jinglut ke bakot syaka she point kat ar klur tingka lingba ke Meghalaya State Aquaculture Mission 2.0. Ya kini ke project la kershan ru da ke DRDA Ribhoi District bat ke Power Grid Corporation of India. Tatkum ki jingyo lum jingtip kini ke project ke lala ban penmi hado arpau hajar kilo ke dokha ha ke wei ke cycle bat la ban penyat hado ar cycle ha ke shisnem. Lakmi linti bekeni kan long kalat ke baai Jingmyntoi shiboni kinong rep bat kinong ridok ha da ke bapen klan ye ke jingyo kamai kaji bat kentiu ye ke yok kokot jeng kilong yeng long sem. Hakini ke sengi nalor u Dr. WR Kharluki u belalong ke mukongsan la don langru u Dr. Celestin Lingdo MLA ke umsning constituency ke musembut kongsan u Raja Brahma Project Director ke DRDA bat Nodal Officer ke Sagy u Bae Merthong BDO ke umsning sin AD Block ke Shrimati Meda Aihun Khongjliu Superintendent of Fisheries Ribhoi District ringkat kinoilam Shnong ke ofisar sorkar bat ki pat bat nong Shnong. Kini ka baki ong hana ki ong ngau ha pendu kini ka dai koi ka ba tan ni ka no ka roi ka pa snow thau kini khasi la ya poteng do andai ana ki ong to ba len ana to ko don taro hana uto be kong su ba kong to ngau ha kini ka dai ko chat ya ka ri snow ki ong ba penengon ka ta la ya ha ka su Ego dia kan orang nak try ini hana ni orang, orang kerja si pura kang, dah hari mentang kan dia, snow ha, reu orang apa, di long kucing long apa, long baik kenong keren markam, wat jume itu kan hana ni orang, balai orang apa ni kan, orang snow tu, orang isya, kumkini kiri ban, bat kini kabar, kemudian orang stammen kiri usok, ina apa nisu. Ketika orang kait usah nak mempom dia, tak kebayang. Sesisin, so komen, bis, jadi projek kami hamil, kemudian orang ketuka beher itu tanam glider, kelak take off, kesong hampir mentah, atau stable, lalu take off. Dengan semua tu nak kerja ini berdoa akan mau, ha? Harusnya anjar ah, kuat ulit, kerja koklap, kamu si minister. Teka MTVC kena collapse. Atau kekuatan itu mau bilang trade kena strike. Bah, yok tu lok ni kena.
tinggi kot dengan yang hilet yang chairman yang NTDC, bapak lang na retire como chief secretary di MP. Na sini kita challenge, bapak late, bapak kot. Hantai ni yang keren, yang balak pun berkirim plus di dalam kamp bapak government. So tonight to report Mr. Beski, ulang bapak finance, ulang tinggiok, tinggi kersan. Kita hari itu report keselong MTDC ko magkaroon na. But hari itu report keselong to. Pagwai di dalam kamp kolong ba, happen privatize. Ya baru kini ayudong MTDC. Dan dalam tahap lah, jangan kita sembunyi, mesti orang mesti marbalai. Mentah teman untuk jiwa resort untuk untuk privatize teman-teman. Khuborjylla tawas, nanti saya terus. Nama orang private tidak benar. Iku berkeren menerima jaga electricity, terus ni nak keren apa ya? It's high time. Awak, ini sekarang kita bentar. We need some competition. It's high time. Even tak tahu kan ini dia ada privatize. Bukan dalam competition. Right? Sudah monopoli kan. Ini happen still. Kumanong di mana ini yang bangunnya happen still no busy ya kan? For the development jauh Mawlyndep, nak tahu tu transformer happen still nanti tu berada di farm. 100 jadi company di dalam CSR, tu kita corporate social responsibility. Nak airport authority, ini dia. Wanrat scheme tiba hot dan poin sini, nak saya sangpung. Nanta saipung, nanta steseranikor, nanta kita sateliti, PhD, ilayo, ikini machine. Bukan kam show le sino test, benjok diberi test. Nanta ko NTC yo. Bahwa masih cepat, tapi kapan disalin kapan, so halang yang juga fisheries department, lain yang kita. Your condition don't appear that of the careful. Kandonru adil kene kandonru kajin Plie. After that, in Khubor ya kene ka construction, jo kene ka guest house, kaneru lengba jo ka MP lat, kabala penbang ya kene haka dor ka chipau lat tinta. Inanta kajin sana ya kene ka Mawlyndep secondary school. Kene hapo kene ka scheme jong CMS dia kanero ka bala penbang haka dor ka ba haka pisa ka balong dulu lak tingka lengba jong ka MG NRG hapo ka block unsing ka balong ka total jong kene ka penbang ka long sau lak tingka ikonjoro aga bene ba kene ka livelihood service center ka ba hapo jong ka MKSP hapo jong chief guest ka jongi ki ayo ban ini hanya hapo pulau. Di bagian pakalong jadi tu nak komentar dengan Shillong bagi Shillong pemagan. Kalau yang kali kapor, lembah tu kini.